ایوارا و باش گلی تماشاوانن هجا ج پیکان تیوی جو گشکارا سلاف و حرمت ام به برنامه که نو دیسا لپیش شوانه دوی برنامه دا امی بگرانی لسر دیروکا مدرسه کرد بسکنن مدرسه کرد چبون نچبون دوان مدرسه دا پرورده که چوا دهاتا داین دی جواک دا جهه کی مدرسه چوا هبو و جوان مدرسه کی نافداری کرد درکت و يعني او دوان مدرسه عند تدريسات اكو هاتا مشاندن لسر پیشکتن جواکی تحصیل کی چاو دکر امی وان وی ای واره مناقشه بکن میوانی ما نویسکاری کرد اتیمولوژی کرد سیدا زین العابدین زناره ما مستبخه د پرورده مدرسه دا در باشوی و یک جوان کسانه که مدرسه کرد و دیروک آوان جنیز و ناشتکه و لسروی کتی بکشی نویساندیه ما مستزن العبیدین تبخیر هاتی برنامه میا وی ایواره سپاس هر شاد و بختور بی خیره خودی رو به باش ما مسته ملاتا آوا بهیوی متو باشی ما مسته سپاس که الحمدلله هر هبین سیدا از دو خازم به یک جاری پرسا خواه یا لسر مدرسه یا کرد جتا بکم مدرسه یا کرد ریخستن یا جی سازیه کی چوابو و جارا پیشی مدرسه نه یعنی مدرسه بگشتری مدرسه که همکاری جیره بیجن مدرسه کرد کینگیل کدری آوابو پیشی سلام و ریس بو تماشاوانان و بو کاربدستین پکان تیوی هویدارم هون سرکبتی بن و دکارو خباتا خود بردوام بن وقتی که ام دبیجن مدرسه پیوک عربیه یعنی جه درسی به کردیا کرمانجی ناوی درسی سی یعنی سه نمر احمد خانی جی بکار آنیه پیشی مدرسه وقتی که پیغمبر ما محمد علیه الصلاة والسلام مدینه کوچ کریه مکه کوچ کریه مدینه د سال 623 ده مدرسه وکریه المدینه ایجار پیشتی وی لحمو ولاتی که مسلمان بونه این دین اسلام قبول کرده مدرسه و بیه او مدرسه که و بونه حمو به تن جبو خدمت دین مسلمانتی و عبادت و بونه لبله هلبت پیشی لکردستان جی او مدرسه و بونه لی سالا 905 لحمدانا پایتخت کردستان مدرسه وک زانینگه و بیه و دوی مدرسه دا 19-20 شاخن زانستی هاتنه خوندن عالم پیشی که جوی مدرسه درکتیه یعنی جوی زانینگه بابا طاهر حمدانی بیه یعنی بابا طاهر اوریان اره نه اوریان شاشه یعنی ورت ناسکرن ایوه اوریان جبوکو ناسنامه یاوی ونداب کن هاتیه بکار آنین اوریان پیوه گرینه یعنی اوره یعنی بقصدی جراد بیجن بابا طاهر اوریان اره بقصدی بیجن اوریانی مثلا مینا که پر هنه مولانا خالد شارزوری نقشبندی جرد بیجن مولانا خالد البغدادی باشه گوراوی وال شامیه مدرساوی لوره تکیاوی لوره چما نبیجن الشامی تنه جبونا کو ناسنامه یوان بگوهرینن اوساد بیجن ایجا پیشتی کو مدرسه الحمدان و بیه شاخین و مدرسه لپرانیا باجارین کردستان هاتنه وکرن اینجا او
خواندن پرورده چه بیه یعنی ایرو تاریخ آوه وقتی که از ببیجم 1075 سال بره مدرسه کردی آوا بیه و برفره بیه و بیه و بیه بله که پرسه جناب تهبن مامۆستا تەگۆ شاخێن مەدرسێ هەبوون 19 شاخ یعنی وەختا مەروی دیمەنی تینن بەر چاوێ خۆ مێناک و ئونیڤەرسیتەیەن ئیرۆ هاتیە دامەزراندن یعنی بiyate armanca civakî çi bû ku diwirda şaxên dijî yani wek endeziyarî em bêjin mühendisî belkî tıbbiye edebiyat û matematîk û şaxê diş tê de bûn yani ew rola civakî çawa hildan ser xwe yani ez dixwazim hinekî servetê rawastî yani ne tenê mekteb û medreseyên dînî bû ku merê diçû wê derê dînê xwe de alimîn na يعني همان دمي ده علم تده هبو ادبيات تده هبو صنعات هبو هنر هبو مدرسه کردی چوا کو جناب تگوت تشتی کو متثبیت کر 19 شاخین علمی تده هبو 19 شاخ اگه کو وقت نه کرتبه استقارم نابه وان شاخ اجی ببیجم در شافا ما مثلا ساعات ونيفك دمامه هي حتى ساعات 8 ونيفي اوروبا جبر لی کردا ناوی و نگوهار گوتن مدرسه کردی هر مدرسه کردی بو يعني نه مدرسه مدرسه کردی بو مثلا پیشی صرف و نحو عربی يعني رزمان و گراماتیک عربی تفسیر قرآن 2 حدیث پیغمبر 3 علم منطق 4 علم ادبا بحثی 5 yani edeba bahsi teorin axıftineye merv çavat kare bxalqi baaxve mesela vakti tib alme kira xaberdi te juda xaberdi vakti tari bşivane kira xaberdi te juda xaberdi yani uslubu axaftine edi şeş havayın xoşbejiye yani ku وعظ و نصیحت وعظ و نصیحت نتنه د مسئله دینی ده مثلا لگند کردستان ریسپی هبون دائم وعظ و نصیحت الخلقیت کرن او حرفک عربیج نزان بون حفت زانستا راگیهاندنه ku îro dibêjin çi dibêjin medya heşt zanista kelamê ilmê kelamê ne zanista hikmetê yani her tiştek hikmetek tê de heye ew hikmet çi çima ketiye de zanista kanûnê kanûn çi ye çi tişte yazde zanista huquqa mîratê huquqa mirasê yani wextê ku bavek dimre malê jê mîne çawa li mîratxurî wî tê dabeşkirin yani hukuk de medreseyan da ciheki gelek giring digirt wer xuya dike zaf giring girt ez dikarim di pêş de behsa huquqê û mehkema medresê û îdara xelqê tev ez ê bibêjim dozde zanista wehdaniyetê wehdaniyet yani aqîde felsefe wehdaniyet tenêbûn ev jî ku ji xwedayê asîmanî re tê gotin sêzde zanista usulê usul û tewrên tişta çarde zanista astronomî û astrolojiyê çawa ku Nemir Ehmedê Xanî jî li ser astronomî astrolojiyê berhem nivîsiye lê ew berhem wendayên ha biborin lêborîn dixwazim zanista tenduristiyê yani ya doktoriyê bizişkiyê ku îro em bibêjin zanista hesabê yani matematik ilmê matematikê yek hevde zanista felsefê felsefe çi ye
یا 19 زانستا لشساخیه طبیه یا لشساخیه تداویا انسانا چوا چه دبه لی د 100 سالا 18 و 19 ده کوسا گلشین سیاسی به کردا نابرا کردا و نابرا عثمانیا یا جی نابرا صفویه ده کوچه بون 7 شاخن علمه جه درکتن 12 شاخمان 100 سال تیده بهوری چند حبیدین جه درکتن 7 شاخ تیده من انا گوتنه که مشهور هی کرد حمود زانن دبیجن دو چشید ماله هنه یک دبیجن ماله 7 علمی یک دبیجن ماله 12 علمی ev Kürt tamam viyad zanın li nizan mesele çiye yani ev male ku 7 şahı ilmi xwendiye ev male ku 12 şahı ilmi xwendiye يعني ام كارن بيجن اف كراسي البشنا مدرسيه كرد دناف دميدا تنگ بوش دوانزده الماء داجت حفت الماء وقتی ku şxwe piştî İslamiyetê سێ-چار حەب دەولەتê Kurdî avabûne wekî dinê ew dewlet jî rabûn hin mîrektî avabûn îcar ew şxwe piştî sala 1639 wextê ku Sefewiya û Osmaniya peymana Qesrê Şêrîn Kurdistanê dabeş kirin ew mîrektiyê di nava Osmaniya deman Osmaniya ew bera hev û dinê dan îcar her ku çû mîrektî ku qels dibûn şaxên ilmê jî di medresê de kêm dibû ji ber ku xwedîkirina medresê xwedîkirina wan xwendevanê ku di medreseyê dixwendin ji aliyê mîrê Kurdistanê ve dihatine îdarekirin îcar ji ber wê yekê ji ber wê yekê kêmasiyeke pir mezin kete medresê Kurdî سيد اش دخوازم هنك السر او بينا وكي مدرسين كردي بينا صارت يعني بيجن مدرسين كردي يعني مدرسة كرداية بكردي پرورده دیده ابراستيجي ام دبينن مثلا شاعر كرد هري مزن بنابودن ملاي جزيري علي حريري شيخ عبد الرحمن اخته بي حتى نمر جگر خوين وقال لك البشتواني ما وحتى ايكو مولدا جنبي ساندنا قش مدرسة دركتنا قالوا مدرسة او زانستيا انسانا مفهومة نصنامية دساري انسانا دا چوا خورد دكر يعني او لوی داره کرد ود گرین خواه نصنامه خواه نصدکر در بکت پیش رولا مدرسة برده چی بود؟ Vega rola medrese ez vî bibêjim di rastiyê de ji ber ku dînê İslamê di serê pêşî de nijada însana înkar nekiriye ji ber vê yekê Kurdê ku bûne misilman nijada xwe parastin lê Kurdê ku filehman yan jî ê cihûman gelek jwan wenda bûn nijada xwe neparastin a îro حاليا îro li hin herêmê Kurdistanê hin file hene dibêjin Suryanî Aşûrî nizam çi jwan re wextê ku DNA wan tibirên ew hemû Kurdin lê ji ber ku dînê xwe ê berê neterkandin filehman û nijada xwe jî wenda kirin îcar wextê ku Kurdê misilman vê medreseya Kurdî ava kirin û berfireh kirin û van şaxê ilmê xistinê ev şaxê hanê ji ber ku ji bingeha Kurdî derket kurdewarî bû fikra nijada Kurdî pir xurt kir nava Kurda de wextê em dibêjin Melay Cizîrê Ehmedê Xanî ev pir nûne li ber emrê medreseya Kurdî بيجمع بفكره مثلا بابا طاهر عرياني د 1935 دز باور کم هاتیه دنیای
وقتی کو دست مدرسه کریه عمری 14-15 سالی بیه یاد دوا ابوالعز کو اسماعیل جزیری بکردی ام دبیجن لید تاریخ عربا ده ناوی بیه ابوالعز مدرسه سور یعنی زانینگاه سور درکتیه بله موجیده که مصن بو بله اف روبوتا کو ایرو دنیای هیه اف سیستما کمپیوترا کو ایرو دنیا لسر آوایه همو وی پروژه چکریه اینجا تو عالم کردا ای مسلمانا جوان پروژه فهم نکرنه حتی نی روژ آوا اف پروژه ورگرتنه و خبتینه و کمپیوتر ایجاد کرنه و روبوتا چه کرنه و سیستما آوا المالا یا قانالیزاسیونی تشتی وها کو چه کرنه هیچ نو کنی خواه به مسلمانا کرنه ایجار تدی گوتنه ترکی ده هی دبی بکردیش دبیجن روش باش یعنی حتی نهات وی تشتی نظام بو ابا مدرخص اشتر فرمو پروژه عالمی کرد جزیره بوتان درکتیه ایجار انفجر سر دما ملای جزیری فقیه طیرا احمد خانی دما واندجی سیستما مدرسه پر خورد بو مثلا ایرو وقتی که ام دیوانا ملای جزیری دخوینن دیوانا ملای جزیری از ویجی بیجن فایده تیده هیه 114 بشن قرآن پیروز جی ام درینن که 114 سورتن لی اب تشتی بالکیشن ایجا ام درینن چوا که قرآن پیروز ده بحثا گلک تشتا هاتیه کرن ملای جزیریش ده هلبست خود بحثا گلک تشتا کریه مثلا هلبست کاوی هیه 140 تشتک مالکن یا فلسفه براستی وقتی مرو وانت خوینه مرو دبیجش خواه ملای جزیری فاناتیک مسلمان کی تصوف هیه هنا هلبست این مرو خوینه مرو دبیجش خواه باوریا بی شخصی به معنویات تونه وکی زردشته که خویاده که جارنا بحثا شرابی مثلا جاره که تدی پشتی کو کمپیوتر درکتیه برکتا خوده لیبه مرف لیگرینه مرف پیواد گره اف پرتوکه کلاسیک نزیکی 40 حبینه که من کریه الفبا لاتینی پرانیا وان پد اف البا منه وقتی پیوک جمره لازم به اتکبم کمپیوتری ازلیت گرم دریایی که یعنی وقت مثلا جاره که مگو چما ملای جزیری بحثا لالشه کریه از کد منابه الحشت جیا بحثا لالش کریه ایجاد وقتی که ام لعالم کردا ایوه دمی دفکرن او عالم دردمی بونه یعنی که عربی بیجن متبحر یعنی ای اقیانوسا بونه ای کائنات بونه نه تنه ای کردی بونه مثلا تدرینی ده هلبستا ملای جزیری ده قد زیده بحثا ولات کردا و کردستان ناکه تنه جیک دو گوتیه جمیره کردستان را گوتیه نه تنه کردستان باش دته دبی خراسان و نظام کر هلبست به هلبست گوتیه باجا خود دنته ایجار مدرسه به منطقه کردواری دهاته دوماندن ایجار گلک به پیشوچون آوی دا دوی پیشوچونی ده گلک عالم مزن جه درکتن گلک عالم مزن اصلا درکتن که مهر خواه لتاریخ خستن هم دوار زمان عربی ده هم دوار اسلامی ده هم جی پشتی مولانا ادریس بدلیسی او سلیمه کو پشت ربو یاوز سلطان سلیم ده 1514 ده کل اماسیا پیمانا براتیا کرد و ترک چه کرن مرد درینه کو هر کو چو عثمانیتی خورت بو
kilit nokte İmparatoriya Osmaniya prani deste Kurda de bu. Ha qed problem jî zêde çêne du nabera Kurd û Tirka de lê wextê ku nijadperestî di nava ew milletê ku di nav Osmaniya de ji wan re digotin Tirkê bê îdrak wextê nijadperestî di nava wan de xurt bû a wî çaxî xwestin ku mîrektiyê Kurda rakin a wî çaxî problem dest pê kirin. ما مش خواستم هم جارك دن فقر السر اوكي او مجرى ما قلتي يعني مدرسيان تعمارا نتوي او كردا حتى تشرد دي تير ذكر يعني دور دا تلابي كدهات المدرسيان زمان اخوا نصنما اخوا وكملت بونا اخوا نتوبونا اخوا حتى تش درجين ناس ذكرن يعني مدرسيان دفي وارده خدمتك كيف تشرنج دمشان ببوره از اكو بكم از لیستا پرتوکê ku di medresê de dihatin xwendin ez bibînim Ez zarim te kitêbek li ser nivîsan diye 1993 li Stockholmê derketiye. Xwendina medreseyê Kurdî erê. Zanî ez heştê û çara piştî ku li Swêdê bicî bûm komela nivîskara ava bû. قدرê 8 sala ez wek sekreterê komelê şixulîm. Încar ew biraderê me nivîskar ji min pêştir ê ku endamê komelê bûn kesekî ku Kurdî xwendibe medrese xwendibe haya wî jî heve tune bû. Ji heta hineka navê min datanîn navê min danî bûn kevneperest paşverû. Încar me bi wê kevneperestiyê bi wê paşertiyê min îftixar dikir. Lê wan nizanbû. Erê bab. Încar piştre hetanî ku Sovyet peşkilî tu rûmetekê qîmetekê nedidane min û nedidane xwendina min û zanîna min. Piştî ku Sovyet bela bû îca gelek civîn hebûn hayam jê tune bû jî telefonê min digovane li ser medresê ya li ser Mewlana Xalid ya li ser Şeyx Ebdulkadir Gelanî xeber bide. Ya ser Melayê Cizîrî se Ehmedê Xanî. Mesela kovara nûdemê hebû rêzdar Firat Cewerî vê kovarê derdixist nêzîkî 15-20 heb klasîkên Kurdî min nivîs dûr de weşandiye. Încar medrese Kurdî ne tenê ciyê xwendinê bû. Ciyê bi cihkirina hiqûqa di navbera Kurda de jî bû. Mesela bi navê şerîetê wextê tedî gundî ne dozê wan daîm bi hev re hene çi ser erda ser pez û ser xaniya û ser tûtka dihatin medrese Kurdî alimekî medresê bi navê şerîetê hiqûqa wan dikir wan şev diqetan lê belê mamoste wexta ku xelkê di navbera wan da pirsgirêk derdiketin menazet çêdibûn ewana berê xwe dan medreseyê digotin kawarin navbera me bibînin. Hetanî yani medreseyên wekî mehkeme jî kar dikir merkez. Erê aynî zaman mehkeme bû. Încar wextê ku dihatin bi navê şerîetê dihatin medresê alimek rûdinişt gazî du heb sê heb rîspiyê gund jî dikir. Încar tê bîra min hetanî dawiya salê 1907 jî mesela rehmetiyê babê min ji rîspiya re digo şerîet bi derbekê ji hev diqetîne. Nabêje tizaf neheqî yan jî tizaf li ser heqiyê. Înca digo wextê ku em li gorî şerîetê bikin digo kîn û edawet navbera xelkê de ranabe. Digo em li gor urf û adetê gundiya bikin, ê Kurda bikin. Misalen carekê hat du heb hatin şerîetê golka yekî ji axura wî derketibû çûbû ketû bostanê yekî lemikê meha adar û nîsanê bû lemikê ku çandibûn ji xwe re bacan û xiyar û tiştê wisa golkê tev xwar bû.
Merik jî raştı û bêrê li serê golkê dabû golü kuşt. Încar li gorî şerîetê tu heqekî xwediyê golkê tune çimkî wî çima golka xwe berdaye derva. Gelê bê xwedî berne dana. Încar rehmetiyê bavê min ji gundiya re got wextê ku em wiha bikin got golka wî ji bîra wî naçe û lemkê wî ji bîra wî naçe. Lemik çi ye? Yani bîsî lîre wî çaxî ya dikir ya nedikir. Rabû ew kirin. Li gorî urf û adetê kurdewarî kirin. Golkê bi 100 lîre hesbandin. Zirara lemkê ku di baxçe de golkê xwaribû jî bi 30 lîre hesbandin. Rabû 100 lîre ji xwediyê baxçe standin dan xwediyê golkê piştre 30 lîre jê stand dan xwediyê baxçe û wana li hev û dinê anîn got ava şerîeta we temam her du jî memnûn bûn çû. Yani medreseyan bir şekleki sulh pektanî dava milleta. Erê încar kêxadir tedî dibêjin kultur ev tiştê ku em dêjin kultur yan jî çand qanûna jiyanê ye. Bêguma. Di hemû milletê dunyayê kultura xwe nivîsîne. Kultura xwe nivîsîne û ew zagona bingehîn ku Tirkî dibe ana yasa ji wê kultura xwe girtine. Tabii Türkiye xarice, Türkiye ne bir mesele de ye. Lê du milleta kultura xwe nenivîsand. Wisa di praktîkê nava xelkê de hişt. Yek neteweyê Kurd e, yek jî neteweyê İngilîz e. Ve her duka kultura xwe nenivîsandiye. Încar li gorî qenaeta min di van salê dawî de ku wisa ev ragihandina internetê jî ku pir zêde bûye û ev telefon kirine destê her kesî ez dibêjim wacib e rojek berî rojekê Kurd zanayê Kurda almê Kurda kultura xwe binivîsînin ji bo ku wan danebe. Destê te sağ. Min pêşniyarek ji êzidiya re jî kir birayê me êzidî. Pîr Xidir hebû dostekî min bû. 1994 ez çûm Duhokê. Min çimkî qedexeyek û qanûnê ola ezdatiyê bête nivîsandin. Qedexeye tev gele ji ber zanibin. Yani li gor ecdayetê bixwe. Erê îca min ji Pîr Xidir re got min got kek Xidir. Min got almê me îxtiyarê me ezda ê ezdatiyê wê bimirin herin ev ciwanê hanekê jî îdî nizanin wê ev dîn wenda be vî dînî binivîsînin. Piştî min 6 mehtê de çû camê re ji başûr hatibû telefonê min kir got wila emanetekî te heye ez çûm kitêbekê da min ku va Pîr Xidir kitêbek li ser ola ezdatiyê nivîsandiye. Min telefonê wî kir kek Xidir min got şêx û pîra çawa qebûl kir got wila min pêşniyara te ji wan re gotiye got gotiye almek ji Swêdê hatiye wiha ye eger ku hûn nenivîsînin piştî 40-50 salê dinê ev ol li erdê namîne. Got îzna min em vegerin ser mijareke din girîng yanî em li dîrokê de bimînin. Belê. Wekî cenabê te jî dizane gelek medreseyên ku li Kurdistanê hene bi hinek malbata tên xwandin. Ya ji hinek malbatên ku silsileya şêxitî li ba wan heye hê jî wek otorîteyekî heta dereceyekî mane. Meselan Xeznewiya li Rojava jî hene li Serxetê jî hene û erwasiyên wanê dora Êrcîşî ew jî malbateka dîndar û şêx gelek şêx jê derketine. Axtepeyên Diyarbekirê gelek ji wan jî derketine Axtepeyî û heta niha jî ew secere berdewam dikî. Her wiha tîlo tu dizanî yani wexta ku me bêje medresa Kurdî tîlo tê pêş tê dikeve serê însan tê bîra însan. Îca ev medreseyên ku li dor mizgefta organîze bûne kultureke an jî li paş çêbû. Kek Xadir pirsa bersiva vê pirsa te ez ê piştre bidim.
vega ev tiştê ku ez behsa medresê dikim ez behsa pir zamanê kevin dikim încar di medresa Kurdî de hinek pirs hene xwezî te wanaka jî bipirsiyana xwendin çawa çêdibû نا gelek pirs bame hene ez law me dixwazim em henekî bimîne ev bame hene zanî ev tiştê ku cenabê te niha got ev piştî ku terîqeta Neqşebendî derket terîqeta Neqşebendî ji emrê wê dora 300 sala ye ev malbatê ku ji Mewlana Xalid Neqşebendî ku îzna terîqetê wergirtibûn ew nav van malbata de hêjî berdewam e încar Mewlana Xalid di Neqşebendîtiyê de 12 heb xelîfe belav kir li Rojhilata Navîn hinek ji wan çend heb ji wanaka li Kurdistanê hinek jî çûne Anadolê heta li İstanbolê hinek jî bi navê nava Ereba ve çûn hinek jî çûne welatê Endonezya hinek jî bi Rojhilatê ve çûn alê Pakistan û Efganistan û Hindistan û Keşmîr û van dira ve çûn încar ew ê ku îzna xelîfetiyê ji Mewlana standibû wan di medresê de xwendekara gîştandin dersa wan dan ewilî wana zane kirin alim pişt re ilmek heye dibêjin silûk jê re di terîqeta Neqşebendî de zikrekî taybetiye çil roj dikevine xaneyekî teng rojê xurmekê dixwin jî 5 mewîja û tasek av û zikr dikin îbadet dikin ka ev însan hêza wî heye dikare vî tiştî ragire yan na ê ku radikir xelîfetî didane wî încar ew xelîfetî ê ku xelîfetî werdigirt hem alim bû hem jî dibû şêx dikaribû terîqetê bimeşîne min li ser terîqeta Neqşebendî milhewlêrê semînerek da berê min tespît kiribû ku Lenin rêxistina sîstema xwe ya komûnîstiyê ji terîqeta Neqşebendî wergirtiye tev şaşman şêxeke bû gazîm kir bir mala xwe got ka vê tiştî ji min re rast bêje yani tu mijara komünalizmê dibêje ku ji wir erê ha min jê got ka vê tiştî ji min re rast bêje got min nizanbû ez şêxim jî min nizanbû min jê re got min got ava sîstema birêxistina terîqeta Neqşebendî ev e û sîstema birêxistina Lenin û Stalîn wanaka jî eviya ye eva eynî ne eva ji ber ku Neqşebendî berî wan derketiye holê ew pişt re derketin wan ji Neqşebendîtiyê vê terîqeta vê şeklê rêxistinê wergirtiye încar kîjan şêxê ku helbet li Kurdistanê berî Neqşebendî jî terîqetê dî jî hebûn mesela ê Qadirî hebû Sehrewerdî hebû Kubrewî hebû Deştî hebû Zûlî hebû ê ku ez vanaka dizanim lê belê wextê ku Mewlana Xalidê Şarezorî wextê ku xelîfetî ji Seyyid Ebdullahê Dehlewî ji Pakistanê xelîfetî wergirt 12 xelîfetiya wergirtibû û hat Kurdistanê xelîfa gîştand û li rûyê Rojhilata Navîn belav kir wî çaxî li gor şert û zirûfê kurdewariyê wanaka perwerde kirbû Mewlana Xalid çimkî Mewlana Xalid wextê xelîfetî Hindistanê standiye hatiye pêşî bi Kurdî berhemek nivîsandiye ku em ê çawa terîqeta xwe bimeşînin încar çima xelkê me vêga nizane mixabin sed mixabin piştî 1961 di duwa Partiya Komûnîsta Tirkî û saziya wanî parastinê bi hemû îmkanê xwe hewl dan
کو جوانên Kurda bikine komünîst. Încar û jî dizanin ê ku dibû komünîst pêşî lazim bû nêartiya şêx û axayê xwe bike, ê maqûl û xuyaniyê xwe bike û kirin jî. Mesela sloganeka wan hebû li ser dîwara dinivîsandin digo axa bikujin şêxa bipelêxin. Baş e. Încar ez vî bêjim. Ev Swêda ku îro em lê dijîn ku giştiye vê sawiya hanê keşekî carekê televizyona derê bi min re bernameyek çêkir. Min behsa mala û şêx û axayê Kurdistanê kir. Keşeyekî gazê min kir ji min re got şaş nebin. Got ê ku xwediyê welatan e got burjwaziyê wan e ne hûn in. Got eva li we zor hat û tev reviyan hatine vêkirin. Lê got ew nereviyan ew şîna xwe dema. Nema muştan dîsa vekirin ew kê yê dîrok yani ev medrese çimal derdora malbata organize bûn. Ha biser. Ez wî jî îzah bikim. Wextê mesela malbata Seytahê Nehrî em mîsalen Seytahê Nehrî em bêjin xelîfetî ji Mewlana Xalid standiye. Wextê ku wî xelîfetî stand wî xelîfetî piştî ku ew ixtiyar bû wî xelîfetî da kurê xwe. Kurê wî da kurê xwe da kurê xwe ewha domand heta nîvêga. Mesela mala Hezretê Nûrşênî. Ew jî di nav malbatê da însanê ku ilmê medresê baş xwendibû û ji sîstema şêxantiyê jî fêm dikir û wê perîyoda xebata di nava terîqetê de jî derbas kir xelîfetî din dana wan. Ma kurê feqîra ne xwendin dizanbû ne sîstema xelîfetiyê dizanbû çi ye. Mesela malbata Şêx Ebdirehmanê Axtepî ez bibêjim Şêx Hesenê Nûranî wextê ku hatiye çar kurê wî hebûne tev bûne alim. Zarwê zarwê wî çîbûne ew tev bûne alim. Mesela Şêx Ebdirehmanê Axtepî deheb kurê wî hebûn her du jî alim bûn temama kitêb bi Kurdî nivîsandine. Bi zimanekî dî nenivîsandine. Şêx Ebdirehmanê Axtepî sê heb çar heb kitêbê piçûk li ser dîn û diyanetê bi erebî nivîsandiye kitêbê wî dinê tev bi Kurdî ne. Mesela Rewdun Neîm 5500 tiştek helbestin. Wextê ku meriv li serê xebat bike lêkolîn bike akademiyê ve li serê rawestin wê bi hezara tiştê kulturî wê jê derxin kultura Kurdî. Mesela dîwana Melayê Cizîrî jî wisa Memûzîna Ehmedê Xanî wisa ji xwe helbestê feqiyê tayra hemû kurdewarin û yani medrese nebûne belkî em ji wê mirasê jî bêpar bimane ew jî rastiyeke. Mamoste em vegerin hundirê medreseyê. Gelo sibe zû radibûn heta êvarî rojeka feqiyan li wê derê ya jî kesê ku em bêje xwendevan li wê derê çawa derbasibû? Di xwendina medresê da weka xwendina îro di mektebê heyî de derbaskirina sinifê ya polê tune bû. Derbaskirina xwendina kitêba hebû. Di medresa Kurdî da kitêbê dersê û çend heb jî kitêbê ku alîkarê dersê bûn ê ku min tespît kirine 113 hebûn. 113 heb kitêb dixwendin. 36 heb ji van fêrkirina ziman û gramatîkê bû. Baş mamoste ew ê ku ziman fêr dikirin bixwe li ku derê hîn bûne yani gramatîk ne tiştekî ji rêzê ye ne tiştekî basît e. Ew zanebûn ew ilm ew têgeştin ji ku derê pêda kiribûn? Wan jî medresê xwendiye ji medresê girtine. Mesela ez werme dawiyê ez ê bersiva vê pirsê bidim. 6 kitêbên fêrkirina ziman dixwendin. Încar medresa Kurdî wextê em dibêjin
لگور هنکا تنه صوفیتیه و لمیج عبادته نو سایه مدرسه کردی ده بری 6 حب زمان هبونه 6 حب زمان اريد سري ما بردا اوها يعني وكو امام خاطب نهال تركي هي وكو وان ام فكر يعني تاني الدين هي راسته اساسي دا فلسفه يونان انتيك شي هاتي خواندن و گرجي شدويه ترجمه جويه زمان یونانی دهاتا خواندن روسی دهاتا خواندن یه فارسی دهاتا خواندن و عربی و کردی دهاتا خواندن و پاشیه که عثمانی درکه زمان عثمانیش دهاتا خواندن 14 پرتوک د مدرسه ده وک آلیکار درسه دهاتنا خواندن یعنی هنکا که بخواستانا دخواند هنکا نخواستانا ندخواند نه مجبوری بون 12 پرتوک جوان شریعت بون یعنی قانون بون حق و حقوق بون 11 پرتوک ین لسر تفسیر قرآن بون قرآن چیه چه تشته مثلا قرآن تشته کی جدایه ام نکان زحفته که به ناوه زحف بلاولایه 13 پرتوک بناوه حدیث رابون و رونشتن و خبردانا پیغمبر جناب پیغمبر بود 3 پرتوک جی سیر بون سیر مانا حرکتا چون و هاتنا پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام از ویجی بیجم پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام وقتی خدیجه را زوجیه خدیجه 40 سالی بو او 25 سالی بو خدیجه وی کریه مدور شرکت آخواه خدیجه زنگین بو دجارا محمد پیغمبر علیه الصلاة والسلام به کاروان تجارت را چوه کردستانه اف تبیجی تشکر زانی کتابه که زید هی زید کاتب وحیه همجی يعني نبی محمد آخا کردستان دیدیه اره دجارا چوه کردستانه اینجا 24 پرتوکن کلاسیکن کردید مدرسه کردید دهاتن خواندن تبک 113 پرتوک دهاتن خواندن اینجا پیشتی که سوویت بلا بو جانا ما ام وک کملان نویسکارا ما اوکتگر ما جوین تگر وک سمینر هنک سازیه سویدیا روژه شمی یک شما مدبرنه چوله هنک جی هبون خوارن رازان لودر که تب هبو من دو جار من لسر مدرسه من وک سمینر خبر دا ایجار برادر ما ابی نویسکار گو حیره گو مادم تواند بیجی وان تشتا بنفسینه بکه کتاب جبونا کو واندانه به نمره رابو مدست پیکر اف کتابه هانیکه منفسان اری نودو سوسیال استوکولم در کتابه باشن اف کتابه بنابه خواندنا مدرسه پیشتره سال 1994 امچون انیورسیته سوربونه یا پاریسه دو پروفسور هاتن من پیروز کرن یک ناوی پیلیپیس بو انگلیزی بو bu Kurdî bimre xeber da. Yek jî Fransîzî bû got me ser medresa Kurdî got me ji ciwanê xwe re bi îngilîzî Fransî me behsa medresa Kurdî dikir lê got tu agahdariyê zêde tune bû got piştî ev pirtûka te derket gîşte me got kêfa me zaf hat got me kir pirtûka dersê. Çok materyal yani. Erê ha اینجا 2 سال 3 سال تیده چو پروفسور هولندی مارتین وان برونس دوسته که منی کبنه ها به پرتوکا هانیکی درخست کورتیا و پرتوکا مدرسه هم به انگلیزی هم فرانسی و پرتوکه ده چاپ کریه اول دنیای بلاف کریه و رسمه لسر ویجی لسر کتابا خو خستیه ما مستم اگرم بگرن اوکی از بله از دخوازم اوکی بزنم یعنی
24 ساعتی او که چاوا در باست بون ها، سبزون علی راد بیس. بون تو چوک بتو خوش چه مدرسه يعني علی. نها خلق جمن ده پرسنه وكده بيجي 24 ساعتی مدرسه که براج مربیش يعني راد بون تاشت نمیجا سبب بلکه دورا تاشت دو خار و چه دکریا خوندنا مدرسه به درس روزانه یا کتابا بو دنگی ما مستنای من اولن درس خوندنا دنگ نای ویگا بله خوندنا مدرسه روزانه درس ددان بله که قادر بله دنگ تی یا نه که قادر دنگ هاته برین بله که قادر دنگ تی یا دنگیم نه هی اولن هجا دنگ تی هیه تیمن دنگیم هی اولنو دبیجن دنگ هیه بله که قادر که قادر دنگی متیوه دنگی که قادر نای دنگی متی باشه نخوازی بدومینم باشه تمام باش خوندکارین مدرسه جوان را دگوتن فقی پیوا فقی یی فقهیتی فقه ناو شریعتیه بله ما مشت ایجار ایکو ج دستپیکی یعنی وک مکتب نها کو ام بحث بینش دبستانی بگر حتی زانینگه بشویش هف جدا بون اوه کو دساویا دبستانی ده کو دهاتن دخوندن فقیه درس داوانا کا ایجا سیدا جانا سیدا یک هبو دو هبو سه و جانا زیده هبون درس ددان فقیه سیداش کرده آد گوتن ما مشت اوه کو درس ددان و ملکی جانن ملاجی او امامی کو نها ملا اوه کو لمشت کل پیشا خلقی یعنی صوفیه جیتکاره پیشا خلقی لمشت که ناوی ملایه باش ملا یعنی پیشکوان ایجار اوه کو درس دا من بری وقتی ما دست با خفتنا خوشی کر
مگوت سی معنا درسیه کردیا کرمانچی داجی لیکراویه فعلاویه yani ایکو درسی ده اینجا درسا کتابا درسا فقیه ددان وقتی کو درسا وی خلاص دبو درسا یکی دن دان درسا یکی دن حتی وی روزی یک بیک حتی نیکو تماما درس بخواندانا اینجا روزا دن وقتی فقی باتنا درسا وی روزی بخواندانا سیدا درسا وانی کو دو خواندنه لوان گوداریت کرد اگه کو اجبر نکر بونا نزان بونا او روز جزا دانه درس ندانه وانا اینجا جزای د مدرسې د کوددان وانا وکا کو وی سوجکی مزن کربه حوقس البر خود کرد ایدی جبر ویه که herkes her فقی درسا کود خواند دچو دروا و حال خطه که قدر 100 متر دریج دچو دهات و جبر دخواند حتی کو درسا خو جبر کرد اینجا وقتی که درس خلاص دبوم سر صبح فقی الگور ساعتا ویگاد نابرا 8 و 9 ده تاشتیا خود خوارن و درس دخواندن پیشتی ساعت 12 و 13 دوان ساعتا ده جی فراوینا خود خواندن و دخوارن پیشتی المیجا مغرب شیوا خود خوارن اینجا وقتی که شیوا خود خوارن حتى تخمينا ساعتا ايرو حتى بيشتو سي شوي مطالات كرن تبعوها جروفر ودنشتن لمبه داتاين نباخوه و يك جهبو ميري حجري بو ميري مدرسي بو او وكاكو ايرو دبيجن مديري يعني مديري وكاكو دبيجن باشقاني صنفي اوكي عيني وسا درسا خوی کو سبه بخوینن مطالعات کرن و دخواندن جبو کو سبه زحمتی نکشینن ها به وی اوای دخواندن حتی نیکو کتابا خو خلاص کرن اینجا وقتی کو کتابا خو خلاص کرن شاهیه کت کرن بپرانی دیکک دو شرجت کرن ساوار یا جی کو هبونا برنج ترشک تشتیو سا چیت کرن اینجا دست به کتابا کادنت کرد حتی نیکو کتاب خو خلاص کرد باش ما مستدور ده هوقاش خواندوان هنه هوقاش ما مسته هنه سیدا هنه فقاه هنه مصرف مدرسه یعنی کد هات یعنی او اکونومی او بودجه چوا پیدا ده بود او مصرف وان فقیه خوارنا وان پرسکه پر باشه و پر بالکشه خوارنا وان فقیه حمو گندیه کردستان ده مثلا ام بیجین لگوندکی اگه کو 100 مال هبونا سیدای وره 100 حب فقی دگرد حتی 100 فقیه جی دگرد ایجار هر مالک گندی فقیه کی وکا کره خو قبول کرن جلی وان دشوشتن جانا گازی واند کرد بر مالا خو خوارنی طیبتی دانا وانا کا وقتی نفخش و خویتی لواند کرن د بودیزم د جعینی تشته ما مستد بودیزم دا لپرستکه هیوان سری سبه زو بریا کو روح الته درد کبن و نام مالارا دنگه دست وانا جنگله که لیدن خلق دزانه کو در کتره وکی ده کساد پیهف بله دست وان دا جسیر خلق برنج و خارن و میوه و فکیو هناك جی پراد خنه يعني مصرف وان سر خلقی پر عجیب کو وک هبه يعني او ام بیجن وک ایجاج مصرف زیدتر گندیا شخوا ملای کردا درسدار کردا همو گندیا او خودید کرن مثلا رحمتی بابی مل گله گندا ملتی کریه مجمار جاره که لبیستو یک گندی ملتی کریه هر اف گنده کو پزوان هبون هر سال دمها نیسان دا هر مالک پزک دو زکات دانه بابی من ایجار بابی من و گندیا وی پزیج بابی مرا خویشت کر وقتی دبو پاییز بابی وی پزی تف دفروت کر پره و سالا دنه دیس عینی پس دانه بابی من ایجار
gelek gundiya xwedîtî feqiya jî dikir. Bi piranî wextê ku yek dimir îsqa didan, xêra wî didan, xêra wî didane feqiya. Mesela jinek kurê wê nexweş keta, keça wê nexweş keta, tiştekî dikire gazî, wextê ku baş dibû, ew tiştê kiriye gazî dibir dida feqiya. Yani feqiyê medreseya Kurdî weka talebê ana ku Tirkî dibêjin ya tilî aynî wisa dihatine xwedîkirinê. Îcar ji ber ku ev rengê hanê xwedîkirina zarûka feqiya di medresê de hebû, gelek însanê ku rewşa wanê eborî ku ne baş bû, zarokê wan zarokê xwe teşwîq dikirin ku her medresê bixwînin. Îca ev sîstema hanekê doman hetanî ku ez gîştmê hetanî dawiya 1907 1977 hetanî heştê jî doman. Lê wextê 12 Eylûla 1908 ku cunta Tirkiyê rabû bi serokatiya Kenan Evrenê devşîrme, wî hemû medresê Kurda qedexe kir, rê bire gunda, elektrîk bire gunda, otop û tank ve hêsanî diçûne li gunda digeriyan, û li dora mizgefta digeriyan, li gora medresa digeriyan, ê ku bidîtana wana temam digirtin, muamela ku ev terorîstin, waneka dibirin davêtin hebsê. Baş mamosta biraderekî pirsek kiriye dibêjî ev medreseya ku em jê re dibêjin medreseya Kurdî. Îro jî heye yan jî wekî tu dibêjî 12 Eylûl şunda ew mir. Ez vî jî bêjim anha çiqa zor û zextek li gundê Kurda çê dibû, Kurda pêre dîsa medresa xwe geş dikir. Mîsalen rehmetiyê bavê min li gundekî 1958 ya 59 hebû li gundekî çiyayê Kosorê meletî dikir. Yekî xeber anî ji gundekî nê xeber anî got sibê wê esker bavê ser gundê we. Bavê min û feqiyê xwe tef ji gund derketin, çûn ketin keleheke bû, çûn ketin nava kelehê. Nava rojê bû rehmetiya dayika min hinek xwarin da min got ji bavê xwe re bibe. Wextê ku min xwarin girt ez ji gund derketim, min dît 10, 15, 20 jin her yekê barek tiştek li pişta wan e, ew jî ber bi çiyê ve diçin. Min got belkî dişine bêriyê, dişine îşê wana heye. Nabê jî ew jî temam xwarin çêkirine ji feqî û melayê xwe re birine wê dibin wê derê ji bo ku birçî nemîn wê rojê. Yani ew medrese piştî hatin qedexekirinê hetanî demekê pir ji sedî not daket jêrê. Lê pişt re dewletê dest avêta van medresa. Anha li Bakurê Kurdistanê bi hezara medrese hene. Mamosta ew jî tev ji rê derketine, yani niha em karin mesela behsa menzîlê bikin, behsa nizanim kîjanê bikin. Ew jî tev bûne şîrket holding li Mercedesa sîwar dibin, xelkê tazî dikin û perê xelkê ji dest wan digirin, xestexana çêkirine, şîrketê wê mezin hene. Yani ji medresa Kurdî dûrketinê li derahan bihêle ji naverok û mesaj û ji İslamiyeta rastî bi dûrketine. Menzîl ne medreseye. Menzîl ne tarîqata lê medrese jî çêkeme pêra. Lêbelê Kurd hemû dibêjin dêjin tarîqeta jîtemê ye. Zamanekî jîtem hebû li Bakurê Kurdistanê digotin tarîqeta jîtemê ye. Îcar anha divê desthilatiya niha de medrese pir xurt bûne. Bi hezara medrese çêbûne. Xanî ji wan re ava kirine, xwarin, vexwarin, cêl, tev dine wana, lê xwendin îca Tirkî çêbiye. Gelek imkan jî re hatine seferberkirin. Erê, ew pirtûkê ku berê medresa de dixwendin, aynî pirtûk dixwînin, lê ê Kurdî naxwînin. Îcar
تف بالتركي او كتكن مثلا هجاري كو ادچم الولاد دگرم استيكلي سياست نابم تنه دگرم تشتي كلپورين كردي اي كولتوري استوبتكم ادچم با شيخا با ملا ناب مدرسه گلک جارا ادچم جوان خوندکار مدرسه را از وک سمینر لسر مدرسه كردي از خبر ددم ادرينم كو حمو بالتركي دبيفن والجود منطقة تركي حركات كان مثلا اینجار آنها گلک ملای کرد جی کردستان زیدتر خبردان عالیه ترکیه جی هاتنا لأنقره مدرسه بکرنه لإستانبول مدرسه بکرنه و هناك جوان یکی کردی مردینه چویا لقوني هيش خورا درجه هيك بخير دي الشيخ نظام تشك قونيوي اجا يعني تدي مرف يعني رولك وان هي كون هاي انسان جي ديانته صاردك جي اسلام جي صاردك جي دين جي بدور دخن يعني قال جي نقل بريه زانايا جي بر عليدا دكار تشتال ببرس يعني بيك جاري قبول ما كسري خدا لبيجين دخويس ما مستا اوكي كي برسك دن تكرنها ديفيجن مدرسه يعني كرد امتنين مسلمان اغلبيه ما اكثريتها كردان مسلمان للدين ما يدجهن وك ازيديه مهنه يارسانيه مهنه بلكي على ويجي بشكه زردشتي انا الراسته قالك اجا مدرسه عندها لهمبري وا دينانا تلابدهات سوركرن يعني سري واندهات شربن لهمبري كردين كو باوريا وانا اسلام نا ملاي كرد اي مدرسه ببراني اي بيروي طريقتها نقشبندي بچاوكي پر نورمال لإنساني كو فلبون اي جهوبون اي زردشتي بون اي ازدائی بون لوان بزد کرن پروبلم قد نت کرد ليه وقتی كو دين اسلامي دنوا کردا دا خستن رنگ سیاسی وی چاخی دجمناتی دست بکر ابجی کنگه دست بکر پشتی جنتا کنان افرن دست بکر و هیجی دومینه وك متودك سياسي حتى بقانين ایجاش خواه ام دزانن کو سیستما پان اسلامیزما ترکیش خواه دیاره کو چیه او چه تشته انسانی کو مکتب وانا خوانده بن او زانن کو چوایه اما مشتاف يعني برسك يشتبكم دفي كردكي باورمند ومسلمان لو كردكي ازيدي بشي شعبي بنير زاني براتي قلت ما مستبب ولا بريد بيجي وقتا كردكي ازيد هات مالايكي و تاسه كذا خارن دخار بتاس طافيتن مكروحه او كيف شي طافيتن نظام شي فلان يعني دروجها ايرودا كو ام قالك محتاجي براتي انا قالك محتاجي هبن يقبوني انا يكتي انا دفي كرد الكردين نم مسلمان شوابني الكردين مسلمان الكردين كنا مسلمان بچي شاويلي مزكه زاني فيغا مسلمانتي چيه مسلمانتي ايكو باوري بتمامي بقرآن بيروس وبحديث پیغمبر آنيه حديث پیغمبر جي وقتی کو امویه دولتا خود چیکر گل حدیث پیغمبر گوهارتن پیشتره وقتی عباسی اینجا دولتا خود چیکرن اینجا وان حدیث زمان امویه کو هبون هنه کالگوری کو منفعتا وان تید هبو هشتن ای منفعتا وان تید تنبو وانجی گوهارتن مثلا اف جامعه کل چند روش بره ملسر جامعه امویه اوا کل شامیه منفسات او جامعه الشامية أموية جي صالونا بيروس كرنا قتل عام كربلاء راست بري او در كليسة ديرا يحيى نظام چبيه بيشترى آلية كي كرنا جامع آلية كي كرنا اوك دير بيديسا بیشتر چند ساله تمامی جفلاستاندنه. کچا پیغمبر زینب علیه السلام چرل چیپلاخ تعزیه کرنه آنی نوی جامعه که نه جامعه بو سالون بو لوره تشهیر کرنه که و قیزا محمد ویه.
Zeynel Abidin Nebiye Peygamber tazî kirine dest û lingê wî bi zincîra girê dana anîne bi roja li wê derkê hiştine û wî teşhîr kirine. Serê Hezretî Hüseyin ku jê kirine ji Kerbelayê anîne wê mizgeftê Yezîd bi destê xwe bi darê destê xwe de bi seda car li hefa xelqê li dev û diranê wî serê jêkirî xistiye. Li îro bûye camiyeka pîroz gelek însanê misilman bawermend qaşo hene dibêjin em ê herin di wê derê li mêşkin her wekî ku ew li mêja wan ji sedî 1500 wêlba Xwedê bê qebûlkirin û wê herin cinnetê. Yani birda ew kedî benin seyda çawa ku mesela iktidarê teblî dîn dibe dîn ji rê tê derxistin wekî aletêkî pir herzan tê bikare. Anî dîn di destê kesê muqtedir da dibe şûr. Di vê noktede ez dixwazim te hinekî li ser vê noktê ser vê mijarê rawestî ku belkî di dunyayê da milletê ku İslamiyet ji bo menfaatê xwe bikar naîne tenê misilman Kurd. Min şêxekî re hezar sal nebûne dewlet û ji bo ku nebûne dewlet jî İslamiyet bikar naanîne. Nekirine sebeba îşgal, sebeba ganîmetê, sebeba qirkirina millet, sebeba serjêkirina, sebeba nizanim çi. Kurda İslamiyet bi rengekî saf û paqij wekî pêwendiyekê navbera ebd û Xwedê de bikar anîne. Ma ne rast e? Zanî ez vî bêjim piştî wê komkujiya Kerbelayê İslamiyetê xistin binê erdê çawa ku li Iraqê Sedam Kurda dikuşt dixiste binê qûmê axê vedşart li Kerbela jî İslamiyetê xistin binê erdê veşartin. Îca navê İslamiyetê ma ev milletê ku milletê İslamê bûn wan İslamê kir şûr dan destê xwe kir hesp lê swar bûn û pê xwe welatê xwe û menfaeta xwe parastin. Lê belê tenê Kurda çawa kir Kurda xwe kir şûr da destê wan û hûn efû kirin ez lêborîn dixwazim xwe kirin hesp xistin binê wan û menfaetê wan û welatê wan û axa wan parastin. Îcar İslamiyet însanê ku bi heqîqet İslamiyetê fêm kiriye wa Xwedê di Qur'ana pîroz de gotiye lekum dînukum weliye dîn. Dînê te ji te re dînê min ji min re. Lê em birayê hev, hevalê hev, müttefiqê hev. Heva Pêxemberê me aleyhissalatu vesselam wextê müşrikê Mekkê zorî danê reviyayê çûye ketiye dêra filaha alîkarî ji wan xwestiye. Di gelek şerra de bi cihûya re bi filaha re peyman çêkiriye. Peymana biratiyê çêkiriye. Ne gotiye hûn ne ji dînê İslamê ne û em ji dînekî cuda ne vî tiştî ne gotiye. Lê wextê ku hatiye Medînê wî çaxî hêza eskerî xurt biye wî çaxî textîkê xwe jî guhartine. Îcar wextê ku em dikevin heqîqeta dîn însanê ku bi rastî bi durustî ku dînê İslamê fêm kiribe bawerî pê anîbe ew tu carî acizî ji ê xeyrê Müslim re nake û nîşan nade. Ya divê di dînekî wisa da ku bi îddiaya ronahîkirina cîhanê derketî meydanê divê tê de cihê zilmê tune be, giştî cihê zilmê tune be. Em misaleka Harûn Reşîd û Behlûlê Dîwanê ez bêjim. Zamanekî Harûn Reşîd û Behlûl hinek dibêjin birayê hevin, Behlûl birayê mezin, hinek dibêjin Kur'apê hevin û bi eslê xwe ew her du jî Kurd in. Wextekî Harûn Reşîd baca dewletê li ser xeyrê Müslim li Bexdadê pir zêde kiriye. Evê ku ne Misilanin çûne ba Behlûl giliyê Harûn Reşîd kirine. Gotine baş ser me zêde kiriye.
ام تخوازن کت آلیکاریا مبکیم بهلول جه ببورن من هنک سرما گرتیه يعني القامجة مشكلة هاي قامجة قال لك دخري يعني بهلول سردما نخوش شيء ما مستشتكنا بهلول جه مفتیه اسلام را گوتیه او جامعه مرکزی کو خلیفه هارون رشید شوره المجا اینت که گوتیه وی روژه گوتیه خوندنا خطبه بده من ازی ورم خطبه بخوینم هارون بهلول چوه درکتیه سن منبره گوتیه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب المسلمین دوی جماعت قیر دانه گوتیه یا بهلول تشاش آیت بيجي رب العالمين بيجي رب المسلمين اره دوی تشاش آیت خوند دوی نه دوی مشاش نخوند جاره کادنه وسا دوی الحمد لله رب المسلمین دیسا خلق قیرت دوی تشاش خوند دوی نه خلیفه و آیت دگیش کریه گوهرتیه ایجا دوی ای خلیفه هی ظالم خدا گوتیه الحمد لله رب العالمین حمجی خدا را بکو از رب عالم ما تو دویجی نا دین اسلام او اف خدا تنه خدای مسلمان آیه چه ماته باجا لسر وان انسانی نه مسلمان زیده کریه ایجا رادبه خلیفه رادبه توبت که او وی باجا زیده کل سر وان راخستون رات که ایدی جوان ناستی نوی او که باجا زیده ها اینجا مسلمان ما وقتی که دین خو زانبن به ترنگی د ناوا ولات اسلام دا گلک عاجزی ج کسی غیر مسلم ای نه مسلمان و عاجزی جوان نکن بله ایجا مدرسه کردی مدرسه کردی د ناوا کردا دا وک دادگه دهات بکار آنین اريد تباس كلمة مستقو خلقي وقت اینجا جزای کدانا خلقی چه بو از وی جزای جی بیجم وقتی کو یک نحق بونا و نحقیا خو قبول نکرانا قرار ددان دواری وی جناب گارانا گون درد خستن پسی وی جناب کری درد خستن گوندیا پیرا خبر ندا تکلی پیرا ند کرن اینجا او خود چو بر دوار خود چیراند جاره که مبچاو خود ازاروک بوم چی که برفیجی دهاتن بارانکا شلوپه دهات یک جزا دابونه پسی وی دواری وی در خستمون وی بخواه دبر چیره ادبرد درباسوم گو قوت و گو لاو گو مالا مخرا کرن چون جباب خوره گو گنه گو جگوندیارا بیجه برا وینا که پس دواری گنه اختیاره و بروی بفو باران اداره ناکه ما مشتد مدرسيا دا طلبين ملت دن ولات دن هبون بله بيواجي جريداي دو خازم هم كشتا برسم نافدارين كردا كوج مدرسة دركتن از مدرسة كردي دا هيم بونه عالم ناف دنگي وان بلابوي كينت كارج مربيج بله د مدرسه کردی ده زاروک چرکز ضبط خوندن ای چرکزا زاروک ترکمانا ای آبازا ای لازا اواناش قفقاسيا دا هاتنج قردنيزي دا اشكو دا هاتنج نه گلک لهرما باکور کورسان گلک جوان هنه ویگا او گنده کو جيبجي كرن اره او ایدی تکیلیا وان او بونه کرد یعنی دنوا کردا ده او بونه گلک جوانا کاجید مدرسه کردی ده خواندنه حتی او ملاک هبو کتابک بناوی قلتین نفساندو ویگا ناوی وی جبیرا مچو او هاتا کشتنه او بخوا ترکمن بو مثلا ویگا گلک عالم مزن هنه از وان ناز دکم اصلی وان ارمنیه
مدرسه کردی خواندنه بونه ملا gelek hene lazın bi zaman hatine nava kurda xwendine ulwan dera mane û zewicîne bûne mela îrî bûne Kurd. Mesela gelek alimê ku ji medresa Kurdî derketine ez navê hineka bixwînim min li gorî rêza elfabê çêkiriye ne li gorî jiyana wan emrê wan eger kovara televizyona ve hebe etkarım ve nivîsê bişînim kovarê de jî weşînim malperek me apêkane gelekî aktif û mezin heye mamoste pir baş gelek gotar û nivîsên ilmî çandî folklorî tê de hene em ê şa bibin eger tu mana ez ê vê nivîsê ez ê serrast bikim û ez ê bişînim ser WhatsApp'a te tê ji were bişînim baş mesela مگو ایکوش مدرسه کردی درکتیه پیشی بابا طاهر حمدانیه و ابو عز اسماعیل جزیری اوه کو باب کمپیوتر و روبوتیه لگوری الفبا من رئیس کریه احمد خانی علی حریری علی ترماخی فقیه تیرا ملا احمد جزیری ملای جزیری یعنی ملای باتایی ملا محمود بازیدی ملا سعید کردی ملا سعید کردی yani Bediüzzaman Mala Said Nursi Nurs nave gundewiye rasta dedi ku Türk dibêjin Nursi newsaye ev navê wî Nursiye rasta mala Unis Herqetênî mala Xelîlê Sêrtî Mevlana Xaldê Kurdî yani hîmdarê Nexşebendî Muradxanê Bazîdî Pertewbegê Hekarî Sultan Selaheddîn Eyyûbî ku împaratorî çêkir Selîm Silêman bêguman gelek Şerîfxanê Colemêrgî Şeyx Diyaeddîn ê navdarê bi Hezret Şeyx Abdulkadir Nehrî Şeyx Abdulkadirê Gêlanî Şeyx Abdurrahmanê Aqtepî Şeyx Saîdê Pîranî Şeyx Ubeydullahê Nehrî Seyyid Tahayê Nehrî Xaris Bedlîsî û gelekên wiha evana tev ji medresê derketine medresa Kurdî Mamoste em ê pirsekî din hatiye di derbarî ew hizbên Kurd ê ku naheyî û yedî bi navê Kurdî xwe didin naşandin û piçekî jî yani wî rengî didin xwe ku da nav gel da nav Kurda de xwe birêxistin bikin mesela wek Hüdapar û Hizbullah nizam çî gelek cara xwe pêşandana dikin ji bo Gaze ji bo Filistînê ji bo bila bikin yani li Filistînê zulmek heye ew bêguman rastiyek divê meriv qebûl nekin ji derkeve lê çavê xwe ji bûyerê ku welatê xwe re ji digirin li welatê me jî gelek bûyerên dilsoj ku dilê me dêşînin ew dibin di wê mijarê de piyasê tune ne meydanê tune ne tu dibînî çawa ku Filistîn û li deverekê din nizam li Burmayê û Müslümanê wer zelbiyê dibînin nizam çi hema li meydanana û Diyarbekir li Batmanê dunyaya xerat dikin helwestekî çawa ye ku dî siyaset û ew bawerî siyaset û İslam li bama Kurda di roja îro da ez vî bibêjim yani em Kurd ji ber ku em mezlûmin wek netewe em mezlûmin zulmek li kur hebe em li dijê wê zulmê ne li Filistînê be li Bosna be li Çaçanistanê be li ku derkê be em li dijê zulmê ne lê belê ew însanê ku ji me li ser nasnama Kurdî ku derdkeve û zulma li van welatê cuda dibîne û ji bo wan derdkeve xwe pêşandana û ya ku li ser Kurda li ser qewmê xwe nabîne ew ez hedîseka pêxember bêjim aleyhissalatu vesselam carekê pêxember
دوعزه خود گوتیه خدای مازن لسر دریه جنت نویسیه گوتیه انت حرام علی الدیوزی گوتیه لسر دیوز حرامی پرسینه گوتنه یا رسول الله دیوز کینه چی کسکن گوتیه اوی کو غیرت لسر اهل خواه لسر ملت خواه لسر ولات خواه ناکشینن دیوز اون ها ایجا امورن سر وان گروه کو ایرو لباکور کردستانه وقتی کو ولات کی اسلامه کو تقینک رقینک چه دبه اما در حال دتکبن میدانا و قیرقیر تکن لبله لباکور کردستانه تشتی کو متثبیت کرد 5000 گند هاتن شوتاندن یان هاتن والکرن گلو چماش بوان گنا درنکت میدانه لباشور کردستانه 4500 گند و لباکور 5000 گند هاتن شوتاندن والکرن روخاندن لشنگال نعموس همه رو مارکرن یعنی ها اینجار ev insanê ku ha dikin ev ya ne rastin ne durustin û ne meriv nikare ji wan re bêje Müslüman ew navê İslamê ji xwe re bi kar tînin çimkî ege ku tam baweriya wan ka bi ola İslamê hebe zulm li ku derkeve gelel pêşverî zulmê derkevin ev ya ye îcar ew kî dibin bira bibin mesela min carekê lêkolîn kir li ez bi xwe jî ji batmanê tê me qebûl kirin ez ji batmanê me min lêkolîn kir 24 heb grûbên îslamî li batmanê hene îcar wextê ku min lêkolîn kir ev temam li dijî hevûdinê ne ew siyaset ew grûbên siyasî çi ê legal û çi ê illegal ku anha îro çawa li dijî hev hereket dikin ev grûbê îslamî aynî wisa li dijî hevûdinê hereket dikin lê yek tiştekî wan heye zêde ew hevûdû nakujin çendî ku hinek kuştin çêbûye jî ew zêde hevûdinê nakujin îcar evanaka ne Müslümanin ne bawermendin tenê em dikarin ji wan re bêjin ehlê îmanê ne yanî baweriya wan bi Xwedê pêxember heye wekî dinê xilas ew ne Müslüman in mamosta 10-15 deqîmê dawî mane ez dixwazim ji mijara medreseyê em hinekî derkevin û li ser projeyeka ku di destê te de ye em bala xwe bidnevê li ser ferhengekê kar dikê ev gelek sanin qasî dizanim wê bibike wexta ku temam bû çapûyê bibe ferhenga ku heta niha çapûyê herî mezin ji me re tiştekî behsa wê bikim mamosta vêga ez ne tenê behsa ferhengê bikim baş ez behsa xebata xwe ku li ser çi şaxa ez xebat dikim gelek dicî da ez bi xwe memûrê dewletê bûm heş car ez hatim girtin girtina min jî sebebê yekemîn ev bû carekê el dayîra xwe bi kalekî Kurd re me bi Kurdî xeber da batmana me wî şaxî qeza bû Kaymakamê Batmanê navê Xeyrullah Yıldızê CHP'lî bû yanî dostê Kurda bû digotin kete hundir û wextê dît ku ez bi Kurdî xeber didim hate ber misekinî bira ez lêborîn dixwazim got eşekçe konuşma yani zimanê kera nepeyve erê îcar wan polîsa serê xwe ji min re hejan diranê xwe qîrçandin min zanibû ku îş xirab e îcar heş car ez hatime girtin îcar daîm îşkenceyê xedar li min dikirin îcar digotin te cendirma kuştiye te banka şêlan diye te nizam çawa kiriye û te çi kiriye werhesil îşê ecêb dixistin stûyê min îca min digot yaw ez memûr bûm serê sibê ez çûm îmze davêt ez çûme hundir êvarê wextê ez derdiketim min îmze davêt ma
piştî wê bi şev ez ê çawa herim van îşê hanekê bikim. Dawî hevalekî min yekî li ba min biborin, yekî li ba min kuştin Mele İbrahîm ji dêrka çay mazê bû, gotin dora te ye. Înca rabû min ew kir. Min got erê rast e, urguta min heye. Min navê pênc hewa got, min got ji xwe digotin tu lîderî. Min got navê pênc hewa got, min got ez serokê vê urgutê me û me dixwest ku em Kurdistanekê ava kin. Încar hayam jê tune bû navê 120 heb girtiya bi urgutan ve girêdane. Piştre me birine mehkemê, birine ba savciyekî eskerî li Diyarbekir. Savcî ku ka bêje ev urguta te kî ye? Min got filan kes, ev 5 kesê ku min gotibûn tev mirî bûn. Min got filan kes gora wî li filan derê ye, filan kes gora wî li filan derê ye. Me her pênca jî got. Savcî rabû îfadê min sa top kir û hat kulmekê li serê min xist. Got ji bona ku tu saxa xilas kî, tu navê miriya dibêjî. Em got tu dizanî çawa tu xerar bidî weka te ye. û min birine ba hakim, hakim got çima tu ji xwe re nasekirî? Min got tu jî weka savcî bikî, ez dê nakim ma min bişîne hepsê. Min dî got na, got bêje. Min dî çû hat, got ka bêje ev urguta te kî ye? Min got xwedê filan kes di 1963 de miriye û filan kes di 1961 de pêncî de heta min navê bavê xwe jî gotibû. Di 61 de rehmet kirbû. Min got ev e, got hakim got çima te vî tiştî got? Min got wela li ba min hevalekî me kuştin. Ji min re gotin em ê te jî bikujin, ez tirsiyam rabû vê urguta xeyalî çêkir. û piştre min berda ez çûm, di roj tê de çû dîsa min girtin got çima te bi derew agahdarî daye güvenlik güçlerî. Zanî? Em got hal û mesele ev e, tu xwazî dîsa min bişîne wê derê bira min bikujin. Înca werhesil 16 sal ceza û 5 sal jî sirgûn ji min re xwestin taleb kirin. Reviyam hatim Swêdê, piştî 5 sal, 6 sal derbas bûye, eskerî yargîtaya Enqerê bereta min qerar daye. û ew 120 însanê ku navê wan xistine lîsta min, îfadê min û bereta temama dane. Yekî ceza naxwar. Înca ku ez hatime vê derê, înca di îşkencexana de bi rastî min kuştin. Yani ez mirim, doktora min hişyar kir bi rehve anî. Seyda wexta te hate Swêd, rojname Swêd behsa hatina te kirin. Erê zaf kirin. Tel sentra ji bo tedawiya işkence. Cîke bû kesê ku işkence dîtine tedawî dikir li wê derê te ew kir min bixwe jî ew xeberana xwandin, yani wexta te hatî wek xeberekê rojname behs kiribû. 9 sal û nîv elwir tedawî bûm. 9 sal û nîv. Ji xwe ku ez nehatama Swêdê tedawî nebûma, ez nedimam li jiyanê. Çimkî gelek hevalê ku bi min re wê îşkenca wehşet ku dîtin ew tev mirin çûn yan jî seqet bûne. Înca piştî ku di îşkenceyê de daîm digotin Kurdî tune ye û elfebat tune ye û kitêb tune ne û çima vî welatî perçe dikin. Înca min jî wî çaxî di îşkencexanê de min soz da Xwedê û min sond jî xwar. Min got ku ez vê carê saxîtî bifiltim. Min got ez êdî siyasetê nakim. Ez ê tenê xizmeta zimanê Kurdî bikim. Piştî ku ez hatime Swêdê, min dest pê kir ewilî kitêba îşkencê nivîsand. 240 rûper, navê wê bi Tirkî îşkencede 178 gun. û piştre min domand û li ser folklora Kurdî û li ser klasîka min wergerand niha spas Xwedayê mezin re
جمارا کتابی من ایکوب امزام درکتنه گهای 137 دیگه 11 کتاب جی حاضر هنه و اچابتم یک جوان جی فرحنگه اینجار فرهنگا من ند رنگ وان فرهنگ کردی ایکو نها هنه دیه فرهنگا من ناوی مندانیه فرهنگا بجبه تیده هم پیوه نیرومه دیارن هم جی چافکانیا وان دیاره بپرانی پیوه کو مثلا ده گوتنکا پیشیا ده یا ده چیروکه کی ده یا ده هلبستکا وان کلاسیکا ده هیه موان جی تیده نفساندیه چافکانیا وان هلبستا و فرهنگه ده روپل پیشی ده من تمام ناوی وان نفساندیه کو چافکانی چیه حتی اینها تشتی کو انه شاشون تشتی کو کمپیوتر نشان داده لگوری مرول پیوات گره جنوت هزاری زیده تر پیوه کردیا کرمانجی من برهف کرنه مثلا دو پیر من ناوی رنگین کردی کرمانجی حشته و شش ناوین رنگان دو پیر من روپلا خوی فیسبوکی بلاف کرد اوتر فرحنگه دهنه انشالله بلکی سالک دوی دنجی از لسری خبات بکم فرحنگا من کو درکه به فرحنگا من هم جبو انسان اکادمیک کولی کولینا بکن چافگانیه که خورته هم جبو وان انسان کو بخوازم خفیری کردیا کرمانجی بکن بلگه کی پر گرینگه و هم جی چافگانیه وان تیده هیه مثلا انا 15-20 حب برهمن کلاسیک وقت PDF لبامن حاضر هنه ایکو من وان ورگه راندی الفبا لاتینی وقتی کو پیوک از دوان ده دوینم در حال از وی هلبسه جی کوپیتم تینم تخم البنه وی پیوه دنویسینم جبو کدبه چافکانی جوی پیوه ره مثلا ایرو به هزار پیوه کردی هنه ترک دیل قرمو سازیا زمان ترکی شخوره گرتیه یا حرفك یا دو حرفه گوهارتیه او کریه ترکی مثلا پیوه سماق او سماقا ترش کو به هزار سالای دایکیمه بخار تینن تخوارنه ده آنینه کرنه سماک او پیوه درس کو تدی تشتکی حشک دقلشه درس کردیه آنینه ایجاد کرنه ترس به حرفه تیه ها گلک تشتی و ها افانا تف مدوی فرحنگا خوده نویسیه انشالله از ویجی درخم بإذن خوده و دستی تترامه مسته مجی نیزیکی سسد پیوین گوتنن کرد آناتولیا ناویشتر شانده بو بله سپاس کم شخوام من نویسان دیه دوی فرحنگی ده ای راسته جنابه تا کجمره شاندیه و دو حب ملای دنجی هبون وانجی جمره هنکا شاندیه از وانا تف چافکانیا وان دنبیسین کو کی جمره شاندیه هنجی دورا ست پیویدن با من از این زمانه که گنجاف در بوتا بشینیم سپاس کم هر هبی سیدا وابو صحت و نیوه که ما برنامه بردوام کرد هر چندی چند جرا پرزگریکا تکنیکی در که وجی هم زار شیرینیات هم جی او زانستا یا درباری دیروکا مدرسه کردی دا روناهی دا برنامه براستی ام گلکی شابون و شوپینری مجی خلکی کنه حال ما تماشا دکیشی گلک سپاس دکن گلک مساج هاتنه و به کیف خوشی به دل خوشی برنامه تماشا دکن لسر ناوی وان است سپاس دکم و هر وحال سر ناوی خبرکارن پیکان تیویجی سپاس مالی آوا و بهوی ما ام روزن پیشتا لسر مجارا کدن جارا کدن ورم باه و به برنامه که نوشت کن سپاس خوش اجی ریز و سلاب خو جوره و تماشاوان را دشینم ام تف به و دنه هنه
راست çawa xaniyek wextê meriv avad keş xware bi kerpîç ya bi kevira bi dîwara hebû dinê derbas dikin hebû dinê digirin em tev wisanin wextê mesela îro xebata min li ser bi destxistina peyvê Kurdî ez îdî naşim nava xelkê nagerim ewilê dişim nava xelkê digeriyam bi ixtiyar mixtiyara ana li Facebookê digerim hinek însan hene Kurdî qet nizanin lê ma bi hebû dinê ve datînin lê ez zimanê wan fêm dikin ku çi dibêjin wextê peyveka ku ferhenga me de tune be di nivîsa wan de hebe ez digirim ku mena wê zanibim dinivîsî ku nizanibim ez tê kilîp wan re datînim ez dibêjim mena wê çi ye îcar însanê me birêne va em di dawiya vê sala 2024 de ne ev sal 365 roj ser me derbas û eger herî yek ji me rojê tenê peyvekê binivîsîne wê bi milyona peyvê Kurdî derkevin eyvallah ziman di dunyayê da ez ne ku ez Kurdim dibêjim di dunyayê de ziman ji zimanê Kurdî dewlementir ziman tune ye û şîrîn jî birêne çar zaravayê Kurdî hene 33 heb devok divan zarava de hene evana wextê ku îmkan hebe akademiyê me çê bibin em peyvê van devok û van zarava tev to bikin baweke wê bi milyona wê peyvê Kurdî derkevin pir spas ji we re serkeftin ji we û karmendê televizyonê re dixwazim سپاس مامۆستا ساغ و سلامت بی شبکه شاد اشترا دخوازم به هیویدارن حتی داویه عمر جی هر برهمدار بی و بنویسی مالی آوا بخاطریته بله گلی تماشاوان هجا برنامه پیکان تیوی یا وی هفتایی لسر مجارا مدرسه کردی بو میوانه ما سیدا زین العابدین زنار بو به هیوینه برنامه بدلیوه بو هرچی قاس چند جرا پرزگریکا تکنیکی درکت جی برنامه مبسا و سلامتی ساعت نیوه که مشان پرزگریکی تکنیکی بیتم درکه بنشوا یعنی ام لسر تکنیکی ویکاری دمشین جار جرا کماسین بیرنگی در دکه پیشمه لی ام سوز دادن دما پیشتا هین برنامه خوشتر مجارن مهمتر باجم سر اکرانان و دخزمت ودابن سپاس جبوکو و ام تماشا کرن حتی برنامه کدن بمینن شاد و بختور